ni story za kera komeza story z'ukuntu winjiye bro. Rero umunsi wa mbere ninjiye muri studio nari umuntu nyene wo hasi nyene usho byumva Amiri aranyumva mu ndirimbo twari twuririmbiye ibintu nyene by'amakompanyi aravuga ati uyu muntu uko biri kose afise talent akeneye support niko guca ampamagara next day ati sati wewe uzogaruka garutse indirimbo ikigiye hari havumye indirimbo nka amahirwe ya nyuma zijya ndirimbo zari zivuga ya na medija rito biteye ubwoba cyane gushika n'ubu nta success nazijya arampa indirimbo nkora indirimbo yitwa nzogenda iwanyu naririmba nzogenda iwanyu saba abavyeyi icyo gihe vraiment abantu bavuga ngo umuziki w'u Burundi ngo w'u Rwanda ngo utanguye kuza mu Burundi oya icyo gihe Medina the Ben bari hit na Tom Close uretse ko twege game yacu yari iri very strong ku ruhande rwacu hari abantu bari strong baba legend bari strong better than today so turi kuri level nari muturi imbere wibyigora ngo ninjiye mu muziki ninjiye muri showbiz mu Rwanda muziki w'u Burundi uri imbere y'u Rwanda dufite abalegend nk'aba Sosoke ba Lolilo arabajama nakundaga cyane uretse ndibuke Pasi DJ Daddy na Romeo abita ku Kinimba Art bari bafite groupe yitwaga Étoile du Centre bro Étoile du Centre na n'ubu nimba ahantu bari Étoile du Centre bari batipe narabakundaga cyane pe patata tsindariha yeah we were strong very strong Lolilo Lolilo baza tumuhindabo ze oye ramubahwa ngaha Lolilo niba uzajya mumubona ni Burundi mugiye muvuga this guy nibaza ko ariwe wazanye urban music y'u Burundi ariwe wayitangiye uyu muziki modern muri urban kuko niwe wazanye watumye tumenya Big Fizzo niwe watumye tumenya umuziki w'abarundi wari ugezweho icyo gihe ba Sosoke ba TJ Max bibaza n'abandi benshi man Lolilo nimba nadukurikiye big up kabisa komeza sorry kugujya gucamo ni muri murazana stories z'ibyo zakire hagati yaho ba Lolilo ba Fizzo ba ni generation iri imbere icyo gihe Sosoke yamaze gufa Lolilo yaciye afata indege agenda Buraya Holland Warriors nawe agenda mu Faransa icyo gihe game iguma iri vide ingufu ziragabanuka Étoile du Centre ingufu ziragabanuka rero ba Medi baciye baza barafata bafashe icyo gihe ibikomangoma byacu ibicocoro byacu intwari zacu siyo zari ziri niho rero nacanza nka Satbi ndashika ndasohora song ya mbere ndasohora album inkuru y'ukuri guki ibintu birakomeza araba Satbi gushika no munsi yes wewe wajyanye muri stories za kera kabisa nazikundaga hanyuma mu mari conditions zanjye ntuze kureba kuri commentaire nta mutumirwa ndi usoma commentaire cyangwa message ibiba ngombwa naza gukuramo line tujya ngutanturikinga simbimenye kuri murasoma aho yabareke nta kibazo ngaho none se okay thank you all right yes ubwo bujero stories z'Uburundi ngo ndabyibuka twakoze ama concert menshi Bujumbura icyo gihe na ba Ben ba Miss Jojo baza KGB icyo gihe ni nacyo kintu cyanatumye ubanza umuziki w'u Rwanda uzamuka muri icyo gihe cyane kabisa ubwoba ba Lolilo bajyagira ira Big Fizzo byafashije umuziki w'u Rwanda kuzamuka bituma umuziki w'u Burundi usubira inyuma bibaza ko ari we musirikare wasigaye resist wenyine ariko uyu munsi umuziki w'u Burundi uri muri vuba ari muraza neza cyane ufite abana b'abahanga benshi cyane mufite nibaza ko mu myaka n'indi nk'ibiri itatu imbere biba bikomeye twebwe twamye turi abahanga na n'ubu turacyari abahanga kandi tuzokomeza tuba abahanga ikibazo maybe ni ya system
y'igihugu gutera imbere economically n'ibindi ariko ku muziki mu Burundi mu karere ni bake cyane bawudusunze wabyo muri abahanga buriya ikintu cya mbere nkundira abarundi ni kwandika murabona muzi kwandika kabisa umuziki biri mu bintu bya mbere mbakundira hanyuma se wavuga ikihangana ariko wowe bwo kwandika ngaho batubwira ko tutandika babwira ko mutazi kwandika batubwira ko abanyarwanda muri imbere mu kwandika twe tutazi kwandika ninde ubivuga ariko rero iyo analysis yabo siyo wari uvuze ikibazo gikurikira oya ninde uwo muntu uvuga ko mutazi kwandika you know what uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ndabivuga mfatiye influence ya Rwandan music ihagaze no munsi now abaririmbyi b'abarundi bagirizwa ko batazi kwandika badafise quality badafise iki kandi ibyo bikavuga abarundi nyene ubwabo ariko usose Tanzania ukabaza Diamond tell me something about umuziki w'Uburundi uza gusanga kugira ati abarundi n'abahanga nakujya we wavuze ati abarundi n'abahanga barazi kwandika barazi kurana ariko self confidence iwacu iracyari ntoya cyane ibyo wavuze ni actually hari ibyo nakuyemo ubundi iterambere rya buri domaine yose mu gihugu ijyana no mu zindi domaine uburyo zigenda zizamuka iyo bino bizamuka n'ibindi birazamuka nibaza abanyarwanda nabo nabahanga kandi ntago influence muri kino gihe bafite mu karere ka East Africa ntago yaza mudafite amatara cyase mutarabahanga ikindi nibaza ko binaturuka nkuko waruvuze iki kintu cya quality nibyo mubwira impamvu umuziki w'Uburundi uyu munsi muragira influence nayo irimo irazamuka mwahinduye quality especially ya video kuko audio mwahoze muzifite mukora ama audio meza muri abahanga za Kinimba art za Tanganyika records abahanzi bazaga gukora album z'Ubujumbura ba Kitoko bande bazaga bose gukorera natwe nanjye niga muri university actually nararimbaga kera twazaga gukorera indirimbo na ba DJ Daddy tubemera Amiri Pro yakoreye Butare yakoreye mu Rwanda ni benshi cyane so ariko hara iyo period igeze gusa nk'icamo twahita bite ko yasa nkaho yashizemo iyo desequilibre ariko mu murimo muragaruka John Elat warayoboye mu Murundi natwe aratuyoboye mu Kigali John Elat arakuze gato muramutwaye bro n'amafaranga bro maybe nawe nubona tukuguse mu Mavubi ntuzagire ikibazo oba arigiye nigeze gukora post ndavuga bro uri umukozi byatari ariko nkabona uburyo ukora n'uburyo abarundi bakwakira ntabwo ariko ngema mbona bimeze ariko nibyize kumbabaza gukora post ndavuga ni certificate mba mutamushaka ku mutwira i Kigali bari banyishe kweli nuko n'urwanko hagati yacu turwanyana tingana irane byatumye nabyo nene tudatera imbere muziki wacu utabasha kugenda fast ariko namwe mu muziki w'u Rwanda vyaje muraraba neza ni musubira inyuma kuko hamaze kuzamwo beef abafana Bana abantu bashanyigabura by the way the system yaho hambere mwakoreraga hamwe n'umunsi nduva beef ya Bana Chris Melody attention cyane kuko twe dufite experience y'ibyo bintu abafana banje baje kwabo abafizo bazi kwabo bityo umuziki urasanzara ego ni show business entertainment nyene biravugwa ariko there is somehow bizana impact after 2, 3 or 4 years cyane ibyo uvuga n'ukuri ahubwo biratuma nkujyana kuri ya ndirimbo yawe umva wese sinzi ko ndi bushobore kuyikina kubera ushize narayikinnye ko iri protege iriya birateba iri protege iyo iririmbye umuntu yumva umeze nk'ushaka kugaragaza ko atari mu rukundo mu Barundi rwo gushyigikira n'imiziki yabo umeze nk'umuntu wakoze ino ndirimbo nimba byumva neza wari uvuye muri tourne i Burayi ugaruka umeze nk'umuntu
can't wait to get home. Sijyo zaro tageze home bacyurire mbabwire ngo baguteza iminsi kutazigera ugera i Burayi kuko nugera ni Burayi uzagenda ukagumayo nutaye. Iyi ndirimbo wayikoze ugamije icyo washaka kubwira iki abarundi cyase n'abandi bakoze umuziki. Polemic zari zihari zo kuvuga Satupini agenda ntazogaruka, and I did like 12 years mu muziki ntaraje kugira a concert i Burayi, and abantu rero bacha babimfatira ko cyane sat why when ntusohoka kwa I was satisfied in my country, audience kila kitu, but sinari bwasohoke rero je nkunda kuririmba sometimes ndaririmba true story ndayifatanya ningere nabonye umuzungu crying atazi atumva. By the way, wagera muhira ugasanga naka babafana twashanishamwo banaka niba baraje barahohote Fizo, baje iwanje bahohote Satbi, baragabanije viewers percentage somehow. Rero abarundi nyene bonyene ubwabo bakubwira ngo abarundi bituzi kuririmba nituziki orke bitari ivyo. Rero naciyenza ngaha ica nisanga nakoze iriya ndirimbo ijanye nibihe twari tugezemwo ntibirateba ariko bigashika. Maybe nagize 12 years without doing any concerts i Burayi, ariko ku munsi umwe byarashitse biraba. That's why mvuga nti abantu bose bari ngaha banyumviriza, if uri mu kibazo, if hari icyo utarashikako, byose ni ugukora no gusenga cyane, birateba ariko bigashika. Kandi iyo bishitse ariko warakabije nawe bro, nawe warakabije mu ndirimbo warakabije warakabije ngo turushaho gukundanwa n'abanywatari bro. Abanywatari barasangira brothers, barasangira agatari kabo bagafashe Bana agafashe agashaka uwunda musavye atima. Ariko ngaha kuri iyi si uno munsi sino mu Burundi gusa uza gusanga umuntu ariko rajya uwunda shonje atabasha no kumuha, ariko ugasanga umunyatabi basangiye urufu, ariko abandi bakanga gusangira ugukira. My brother, in this country uno munsi aho tugeze narabaye Kigali ntabwo dufise ishamba nk'iry'abanyarwanda. Oya ushatse kuvuga iki? Amashyamba turayafite nyine za Nyungwe, dufite Nyungwe, dufite Gishwati. Amashyamba uvuga nayahe tufite? Amashyamba uvuga mu Rwanda nayahe? Nk'ubu nishiriye kuri Twitter nsanze the best bamuponze ngo bamucyoye ukunuku. Why? Which I imagine mu art. For what? Kandi iyo bishyamba se Satbi post 30 zivuga ivyo bintu nyene. Byo twarabirengeye. Iyo ntabwo ari showbiz se. Iyo turabyita ishyamba ryatari showbiz. Oya brother, I live in Kigali. I know how it's working. Ngira bikora gute Kigali rero? Oh no, I know what's working, you know my brother. Urabizi my brother. Agenda umunyamukristo bigenda kubirambwira ni wowe mbwira. Sishaka kwinjira mu mashamba mu mantuzanye y'igihugu. Turi ibihugu bibiri bigize, ariko nta kibazo reka tubyose. Oya bro, tubyose kuganira turabivuga byose bimbwire. Sishaka kuramo rinete ntabwo byoroshye, reka tunabijyemo atari. Oya kuramo rinete tubijyemo. Jewe confess spirit somehow abantu simba nkunda ko bandaba amaso. Ntabwo bari bukubone, ni ngewe ntabwo tutari abantu n'umuntu, ni ngewe nawe turimo kuganira gusa. Reka nubahirize ari sudi. Kabisa, thank you so much. Ni ngewe nawe abandi bihorere ntabwo barimo kukumva. For sure. Hanyuma bwira hari n'umuntu bwira ishyamba ry'Kigali ukuntu wahabonye uhatuye, music yawe ikora ite, showbiz yawe ikora gute, experience yawe wahakuye? Nayizi gusumba maybe nariho muri 2015 bitandukanye n'uno munsi parce que ibintu birahinduka, ariko ndazi ko umuntu wese si mu Rwanda gusa, umuntu wese abakeneye kubaho. Umuziki ni capitalisme, ukuvuga yuko je ndakurusha nkakujyana ibirayi. Is the same ni Kigali no ngaha gusa ari ukuntu Kigali
bikabijeho gato ko nabanye na nizo nabonye amashamba bamugirira menshi gushikaho my brother ari down kandi afise ubushobozi afise na talent ese Sadbi kubera iki nanjye ndakubaza kuki abahanzi batajya bemera ko hari igihe umuhanzi azamuka hari igihe amanuka hari n'igihe kariyeri yawe ishobora no kurangira ariko ugasanga abahanzi bacu mu karere kacu ibyo bintu batabyakira ahubwo buri gihe bakableminga itangazamakuru audience ababakunda ababakurikira ko aribo babakuye amaboko ntabwo umuhanzi agira igihe cyo kurangira cyangwa se cyo mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ni expired igihe ibintu birangira kuko tuzi ko nta kintu kitagira iherezo ntabwo umuhanzi agira iherezo aragira iherezo ni ngombwa kuko utagize iherezo no gufurafa ukavaho hakaza abandi arapfa abaho gukora ibintu bimwe biganka cyangwa bigakunda agahindura agakora ibindi gushika ku munsi wa nyuma abisira byose akaryamira ukuboko kw'abagabo ariko abahanzi abaririmbyi bakina gihe bakorera muri frequency ya 342 baratandukanye n'uno munsi bakorera kuri frequency ya 432 kuko no munsi abaririmbyi benshi bameze nka usage unique ariko kera wasanga Medi n'ubu Medi arahari Deben arahari you see there is somehow harimo no kumenya kumaintaininga so nibaza yuko urashaka kugira umwanya munini no munsi dufise Farias amaze more than 20 years mu muziki kandi haza abana haza iki ni how you maintain relation yawe na n'igikundiro peut-être tuvuge ku bantu so ari gihe umuntu akoroka bamukoroye ari ni ubwo twaba turenganya amashyamba ahubwo ari umuhanzi wageze ku iherezo rye ari gihe ukorogana na manager runaka akagenda agutangira amafaranga nibagucurana ibyo bintu turabizi mbese gusa umuntu wese abaho kw'Imana ivyifuza no kuntu Imana yamupangiye hanyuma Sadbi tugarutse kuri wowe tuzayatwana ducishamo tuganira ibyo twumva kuri industry uko twiga industry n'ibindi bitandukanye ariko tunaganira kuri Sadbi nka Sadbi twazanye uyu munsi Sadbi akomoka mu kayi gace mu gihugu cy'u Burundi Bizimana Babakar Karume nkomoka i Bujumbura nyine navukiye ariko ababyeyi banje bava mu ntara ya Bujumbura rirari commune Kiyenzi muri commune Kiyenzi Bujumbura rirari hafi uri muri atunga gatoki nkahita mpabona hano inyuma ya za Bwiza umanutse gutyo hoya ni hafi bon sinzi ko maze gushika mu gisagara cya Bujumbura mu Nyakabiga reba uzamutse mu Nyakabiga ari imisozi yihanamiye gisagara cya Bujumbura maze gushika bicaye ntaho mu misozi myinshi nyene hafi ya Bujumbura niyo yitwa Bujumbura rose wisanze mu mujyi ute je niyo navukiye ababyeyi bo bari baraje mbere rondera ubuzima ubwo hari muwe mwaka uvuka igihe baza cyangwa igihe navuka igihe wavukiye 89 yes ni naho wigeze wiga amashuri atandukanye asanzwe atari umuziki aho ngaho i Bujumbura nize gushika muri seconde i Bujumbura wize ku kihe kigo numva abana mwiganye ko hari abari hano wize kuziye primaire nize école primaire Himbaza iri ku Ijabe nongera niga mu Kiyenzi nongera niga kandi kuri complexe scolaire Kanyosha CSK ariyo mu Kanyosha ariho wamenye ariho mba Ken Empire ni naho utuye mu Kanyosha ubwo aya undi mu Kibenga just life yarahindutse iyo imbere ntugomba kuguma mu nzira ugomba gukwepaho gato utajya n'ishano this is akarabonetse Kibenga ni mu makaritsiye akomeye i Bujumbura ya ni kati komeye Bujumbura komeye cyane ese Ben Nice ariko
Ben Nice ari mu Nyakabiga nawe uko bavyeyi biwe. Nice ko umugore wa. Sidarongora. Ukora iki? Ndarongora. Ukora iki? Ndi mu bipango yo kurongora. Ben Nice si busy. Ndi mu migambi. Ntabwo bizera wowe na Yisigarije. Ndi mu migambi kuba cyane bashyira umuntu mu nzu. Imana ifashije. Njye Nice ko umugore wa. Oya ntara umugore. Umukunzi wawe? Ego ni umukunzi wawe. Mara igihe kingana iki? Uranye imyaka 8. 8. Hageze. Nta mwana ufite sadbi? Ndafite umwana nawe. Ben Nice. None ngo ntabwo uramurongora. Ku murongo ta muri bwa buryo. Ego nama namurongoye pe. Sindamushira mu nzu. Icyo tarakora kumushyira mu nzu. Umwana wawe w'imfura garate afite imyaka ingahe? Umwana wanje w'imfura afite imyaka 10. 10. Yitwa nde? Yitwa Leila Burundi. Leila Burundi. Wow. Yeah. Iryo zina ndarikunze cyane izina Burundi. Ndamushyizeho izina ryawe. Bizimana cyangwa se Karume. Izina ni rya mama. Amafise duhungu. Umukobwa ndamuha izina rya mama parce que ndamukunda mama. Duhungu natwe twa izina ryanje na papa. Oh. So, ano kuvuga mu Ben Nice yiga exterior. Yiga ta. Ben Nice yami ata kuva kera iyo myaka 8. Kuva kera buri gihe yiga ta araza kirirwa iwawe agataha mu rugo. Ibyo ngivyo bivanye n'imico ari ahantu byigeze gushika ariko vuba Roger gusoma message ndaguca manje ntago wemereye gusoma vuba ndashira mu mago kabisa abinkundiye waramusabye ko mubana rano bagukundiye yabinkundiye parce que mu buzima ari yo gukora ikintu kubera naka kubera ari sudi gukora ikintu kubera mama papa si wa mwanya wabyo perfect and when you ugize ugahuruduka ni bya bintu bitaramba but you have to be ready nabakaba ready if someone muri twatari ready we stand tugakomeza urukundo rwacu but if you are ready together we are ready turakora ikintu dushikako cyane utamurongora umushyire mu mago no kugira ngo ugumye umuco inyuma nk'abandi bahanzi ba Diamond bande baba ufite abagore benshi abastani ko twumva no very nice namu twahuye afise imyaka mike abagomba kwaza kujya ubusore bishatse kwiki kujya ubusore yemerewe kuryamana n'abandi bahungu oya bo abishatse ntawo mufata kuko sindamurongora sitamushira mu nzu nukuvuga ko aryamanye n'undi muhungu ntacyo wamugira ntago wamwanga sinabimenye kuko ntago wamufata ntago wamucunga brother jendinga ari urumva ni confidence only ariko kubera ntaramutwara nuko nobibona nta bubasha bufise bwo kumukubita ikofi cyane kugira ante cyane kumufata ngakuje nari kubona naramushize mu nzu urumva uravuze ngo umukize mu nzu wajya umutera amakofi oya ibyo bintu wewe ufatira ko sivyo so byivugiye ngo ntabwo ubasha mfite bwo kumutera amakofi n'ibiki ubyuzanye sibyo by'akamaro mvuze ahubwo ibyo nta gaciro bifise urabona na value bifise ibyo we have to kuguma kuri points ziri okay sasa nta ubasha mfise bwo kumuhindurira ariko turavugana tukagira nte tukaraba ingene twiyubaka tukavuga twenyine ubwacu sinamufata ancanga oya sinamufata canyagira nte ariko gushika ubu gushika kuri points ndashimye kubigira private kugira ngo dukomeze ibintu hanyuma wowe umaze kumucanga cyangwa kumuca inyuma inshuro zingahe oya
nta na rimwe Satv ari he hari kubundi very nice uriye uzunyibwira inshuro maze kumufata agufasha nawe ntabwo aranci inyuma na rimwe nituracana inyuma eba imbombo y'uwundi ntayo nzi bombo yundi bombo niki bombo vya benai uzi bombo ya benai acuruza bombo nacuruza bombo afite bombo nka kujya umugore wawe afite bombo kibazo usugiriye bombo umugore wanjye nta bombo afite uramuzi isi bombo uyu mugore nawe umuzi wamutwaye uko nyene umurabisha amaso izute se ko ifite cyata ifite kutamuzi ubizi ntago genda ahantu habi bantu ari sugiwe ntago genda ahantu hari ibintu birura Tugenda hari ibintu birura Satv azate ko umugore wanjye afite bombo cyata ifite ibintu yabiguye ni ntago genda ahantu hari ibintu birura ugenda ahantu hari ibintu byiza all right ni iki wakundiye Bernice utabonye mu bandi bakobwa b'abarundikazi cyangwa se n'abandi bagihura uri umuhanzi ukomeye uri umustar ukomeye maze imyaka myinshi cyane nibaza ko wahuye n'abakobwa benshi beza batandukanye kuki Bernice ni umukobwa mwiza twahuje arankundira umutima wanje buramukunze nawe arankunda only that mbere ntabwo wari wigize ukundana n'abandi umwe mwapfuye iki mwapfuye iki uwo nguwo umwe oya ni private muse none shaka vuge ko bamfashe bari baragufashe niko uvuze iyo ni private life ni exclusive wa my umunsi ndakubaza ibyo nshaka byose so my exclusive iyo ni private gushika uno mwanya ni private life kabisa uzageza igihe bizashirira hanze woza usanga na Bernice arabyumvise ngaha ugasanga nabuze umuntu nkunda cyane mu buzima uteganya kumushyira mu mago ryari vuba umaze gufata itariki nukuri vuba ndamushyira mu ngo Satv uzanungure nzokwemvita ahubwo uzoza kudusitente Christian niyo mpamvu nashaka kuntungura ugomba kunteguza ukambwira ibintu hakiri kare kaza Satv wambwiye ko wagarukiye muri secondaire ni iki cyatumye uhagarika amashuri ntuyakomeze seconde no mu 11 ko yari yasigaye ishuri rimwe ngo meze urumva hama nja mu by'imiziki kubera iki umuziki kuki wahisemo gukora umuziki icyo gihe ukareka gukomeza amashuri byarandinze cyane kuko ubu mba ndi mu biro ndihwa 400,000 ariko narikuyemo ubwenge uno munsi mfata 10 million kuri concert imwe and ikindi kintu novuga nuko bitankundiye bivanye ari ubuzima ntakunda kuvugira ngaha narabihebye tuvuga ubuzima bwanjye bwa kera bw'ubuzima bubi ariko ndafise ahantu naciye ndafise life nabayemo nkunda gusubiramo kuvuga muri kino gihe kubera iki wafashe uwo mwanzuro wo kutavuga ubuzima ngo twikice uheruke ukora mu buzima nk'ubwo nyinshi nabivuga mu nkuru y'ukuri did you saw me muri mu nkuru y'ukuri Rambo ni kujya nari meze cyane ntago ari uyu Satv gose simashaka kubivuga igore ntago byari byoroshye hanyuma uyu munsi umaze gukora album menshi ufite album ndibaza zigera nyuma nibeshye muri 3 hari inkuru y'ukuri ya 2010 hari iwacu ya 2016 ufite na album wise Hello Africa uheruka gusohora umwaka ushize hari mu buryo bw'umuziki hari izindi album utegura kudukorera indirimbo meruke heruka ni iyi ngiyi birateba
mu buryo bw'umuziki bwo uranuteganyiriza iki hari izindi gahunda ufite ibyo maze gukora ni byinshi ibyo ntarakora igihe nsigaje imbere yanje Imana ni ikizi ariko mfise imigambi imaze 2 years album yose narakoze imaze 2 years ndiko ndakorera umuziki w'aba peoples abantu inside my country and ariko next year mu kwezi kwa mbere cyangwa kwa kabiri ndatanga collaboration nce nkomerezaho nari nahagarikiye collabo ya Otil Brown 2021 niyo nahagarikiye collabo but this next year ndashaka kubandanirizaho ko kugira ngo ibintu bimeze neza bitange nkomeze kubaka ishusho ryanje muri East Africa. Usibye Otil Brown ubushize wari wakoranye na Meddy indirimbo nziza cyane yanaciye ibintu ejo bundi uza gufasha na The Ben i Bujumbura ibaza ko wambwiye ko hari izindi featuring tuba kuteganya gukorana n'abanyarwanda ubu nshaka gukora collabo n'abatanzania ariko napanze no mwaka nkorere Tanzania cyane ariko nko muri 2025 nzokomeza nkore collabo n'abanyarwanda nabo nyene kugira ngo twe expanding. By the way target yanje ego no gufata u Rwanda ariko maze gukorera muri ibi bihugu Rwanda no Burundi imyaka myinshi satura mabafle was a hit in Kigali iyo ya Meddy was a hit in Kigali but ndiko ndarondera Dar es Salaam ndiko ndarondera Zambia mu bice nyene ntarashikamo sino ndirimbye Kirundi ngaha ari Sudi urumva ururimi rwanje kavuga certificate ndamo playing ndamushire ko birateba yiwe ntamuzi you know no ariko now we try to find is in the connection is in the contact by the way arabaririmbyi b'abanyarwanda baza tugakorana collabo nka Alinsano muri Sayles yaranabonye yaratwaye Isango na Music Award felicitation mwatwaye award Alinsano yatwaye award oya nawe kuko si featuring ise okay nanje ndi bakakwiye gukora award 3 iyo iri muri featuring iri butsinde batanga award 3 niko n'ahandi bakora that's why rero mvuze ni Alinsano niyo yatwaye award asante alright mbere ko ijambo inshuti zacu cyase abakunda Ali Studio ne cyase n'abakunda Satbi waruvuze akantu washaka kumbwira Ali Studio yes sir twavuganye kahise ku muziki w'u Burundi turavugana ibihe burya ibihe biratubikira ibintu byinshi biratubwira ibihe twarimwo muri rya mwaka wa 2009 ntibyakubwiye neza ko uno munsi uzobona Chris Easy okay in game cyangwa uzobona nka Yago kote ya journalist YouTuber nawe ariko ndashaka dusubire kandi tuvugane ingene mwubase industry yayo kugira ngo lolilo izo okay bacike burundu muri game muri Kigali byagenze bite hakozwe iki ikindi nshaka kumenya ihe kwikavuyo The Ben Tom Close n'abandi bariho icyo gihe bakora umugwi umwe witwa gwiki kuri bari bakoze kugira ngo inshuti z'ikirere it was in 2009 abana bato muri game zacu ntabyo bazi ariko ari abantu babagwaniye n'abakora so inshuti z'ikirere icyo gihe hari ingingo zafashwe kugira ngo Lilo Big Fizzo Sosoke n'abandi babisire game abana b'abanyarwanda bene igihugu batangure kujya amatunda yabo okay just
Okay. Icyo kintu ni igiki bakoze? Uri murambaza ariko ntabwo uri muremeza. Aya ndiko ndakubaza. Okay. Kugira ngo reka tubaze tubwire abakurikira ari studio nayo birangiye Saturday yanumiye ari ubaye umunyamakuru. Wewe warubatse game y'Ikigali. Jewe nta wundi muntu nta wundi nibakiye twovugana nuku nakurahiriye. Ariko kubera ko nzi neza uriwe, who are you? Icyo wamariye industry y'Rwanda. Industry iri krepa ikirakura mu karere. Uri piriye. Ariko there is secrets ni ntambwe mwagiye murakora kugira ngo mugere ku kintu. Izo ntambwe abana bacu barakeneye kuzimenya. Bimwe turabizi. Alisudi none icyagiye cy'ikirere mu maservers yanyu ya radio nibyo koko ibyo numvise ko mwafuse indirimbo z'abarundi nibyo? All right. Reka kimwe mu bintu nakubwira by'izukuri. Ubundi ntabwo nyansubiza umutumirwa kuko ari ryo baba wamutumiye ngiye ugomba kukubaza. Buretse Saturday ubundi ntabwo nyansubiza umutumirwa kuko umutumirwa ni gihe wamutumiye tuba tugomba kuganira. Ariko gukora umuhanzi mpuzamahanga kandi wavuye muri industry itandukanye n'iyanjye nemera ko dushobora kwishanja ubumenyi bitandukanye kugira ngo industry zacu zibe zabyungukiramo. Niyo mpamvu ugiye kwemera gusubiza. Urumva muri showbiz habamo amagambo, habamo n'ibihuha byinshi cyane bidafite aho bihuriye n'ukuri. Sinibaza ko hari umuntu wakicara mu Rwanda akavuga cyangwa se n'ahandi hose ku isi akavuga ngo mujye mu masava y'amaradiyo yose n'amateleviziyo yose musiba indirimbo z'aba bantu runaka. Sinzi ni uwo muntu ko hari umuntu ufite ubwo bushobozi uhari wanabaho. Ashobora kugira ubushobozi kuri radiyo imwe akoraho, urumva akavuga ati akabyuka wenda kuko akenshi n'amasava aba ari protected. Sinzi nimba ubizi ku maradiyo amwe na amwe sava ziba ziri protected. Umuntu akenshi uba ushyira indirimbo muri sava cyangwa akanayikuramo usanga ari umutekinisiye wa radiyo, ari abatekinisiye ba radiyo. Abandi bazishyira ahantu ku makompiyuta inyuma mu mafoda yabo, akenshi usanga nisiba nyuma y'amasaha 28 uburyo bita byisiga ko hari ibiba biri muri imbere muri server buri wese adafite ubushobozi bwo kwaccessinga. Ubyaccessinga ushaka kuzikina ariko ntushobora kongeramo cyangwa gukuramo. So niyo mpamvu mvuga keretse radiyo itari seri idaproteja ibintu byayo ko buri radiyo ni ikintu gikomeye, ni ikintu gishobora kugira ingaruka ku baturage b'igihugu runaka. Ko nibaza ko nta muntu agomba guproteja ibyinjira muri computer n'ibisohoka ibica kuri radiyo n'ibidacaho. Amaradiyo ngiye yose nakoreye yewe yari protege ku buryo nta munyamakuru n'umwe wari ufite ubushobozi bwo gushyira ibintu muri sava cyangwa se kubikuramo. Ariko nayo mfite ubushobozi bwo kuba nakina indirimbo nguye muri sava, urumva. Ariko ngiye ntacyo nashyiramo nta n'icyo nakuramo. Nshobora kuza nkabereka indirimbo igezweho bakaba bayishyiramo, nshobora kuza nkajya bite bakayishyiramo bakayikuramo, ariko nta wasiba. Nta muntu rero numva jewe ntabwo ari ku bahanzi b'abarundi gusa, njya mbyumva n'abanyarwanda bavuga ngo Rike Senderi ngo kanaka yaravuze ngo indirimbo ze ngo bazisibe ngo kanaka. So kuri njye nkurikije uko nzi nuko nakoze akazi kanje, nzi ko byinshi abari bihuha bishingiye ku bantu baba batumvikana ku bintu runaka, bishingiye ku bantu bapfuye ibintu runaka bo bagashaka kubigira general. Dufata urugero case imwe nk'ubu ari no case yabaye ejo nimba ejo bundi Yagize Philipita na Double J na Akili. Ubu right now n'ubu message n'undi abibona barimo baranciramo nanjye bavuga ngo ibintu mwakoreye Double J, n'ubwo ibintu mwakoreye n'ubwo nanjye namaze kubamo. Urumva nshobora kuza i Burundi ugasanga ngo ari sudi ibintu wakoreye Double J. Bro, Double J sinamuvugisha na rimwe muzi kubera imiziki ye, Kiriku sinamuvugisha na rimwe mbazi kubera imiziki ye, ugasanga nanjye mbaye igitambo. Harimo n'urimo aravuga ngo amabuye kuri Christopher ahuriye he na Yago, Christopher ahuriye he na Philipita, Christopher ahuriye na show ya Yago. Aho ugasanga bise bihinduka general barabi generality. So niko bimera muri showbiz. Hari abantu bafata ibintu bagahita babigira rusange, bafata ibintu bagahita batera amabuye buri muntu wese, ariko ntago ngiye icyo kintu nyemera. Sinzi ko kigeze kibaho kuko iyo kiza kuba kiraho ntago bose Bana aramumenye nka mukina, ntago uyu musore bita bamwita Viki na mugenzi we yigeze kwitaba Imana babita gute
Vishu Peace and Love. Peace and Love ntabwo yigeze yagarikwa mu Rwanda, yagumye guhitinga. Ntabwo Satbi yigeze yagarikwa mu Rwanda, yagumye guhitinga. Ba Big Fizzo igihe cyose yasuraga indirimbo zarahitingaga mu Rwanda, zanda ku mitsinze zaki zose. Harimo n'abandi bagendaga ba Steven Basogo, ba Dr. Claude n'abarundi, barahari benshi. Ahubwo ni question nkuko twavuze, showbiz ziratandukana, buri yose igira igihe cyayo. Abarundi barahitinze, ahubwo akantu ndibuze kukubwiraho wenda ari nako wanansabye kwishanja hagati yacu. Urumva ni periode yavutse ya 2008 niko nabyita, muri za 2007-2008 haje abantu bakunda showbiz y'u Rwanda bashaka kwiteza imbere, aba promoters, ariho nanjye mvukamo muri icyo gihe nyinjira kuri radio bwa mbere. Twaje habaye byari ntabwo ariho habaye, ndashaka nkumvisha uko byagenze. Dufata urugero kuri ngiye kuri experience yanjye ku giti cyanjye. Njye ninjiye muri radio target yanjye ari gukundisha abanyarwanda ibintu by'u Rwanda. Urumva kuko mu Rwanda bakundaga Abagande, bakunda Abatanzania, Abanyamerika, Aba South Africa, Abakongomani n'Abarundi. Urumva oya nabo bose mubwiye barahitingaga cyane, especially Abagande n'Abatanzania. So ngero nza kuri radio, gahunda nari mfite kwa gukundisha abanyarwanda iby'imbere mu Rwanda. Nibwo twatangije showbiz nyarwanda, nibwo kuvuga amakuru y'abahanzi, kuvuga ibintu bitandukanye, mbega harimo yo passion yo gukundisha abantu igihugu cyawe n'ibintu by'imbere mu gihugu. Ntago target ubufite abari kwirukana Abagande, kwirukana Abarundi, oya ntago bari yo target ubufite no gukundisha abene wanyu iby'iwanyu. Wonda byibuka uriya Dr. Doriane nakubwiye, Dr. Doriane watumye nkumenya, ngiye yaraje arambwira ati Ali, iyo abi Burundi twari dufite ba Ali nubwo yaba umwe wowe, ba Alisudi umwe. Ndabikubwiye yarabindwiye gutya muri 2009. Doriane yarambwiye ngo iyo abi Burundi twari dufite Alisudi at least umwe. So ikibazo rero sicyo, ikibazo nabo ba promoters mufite mu Burundi, eske they really love Burundi, bakunda Burundi ku buryo bakundisha Abarundi by'i Burundi? Ese abastari b'Abarundi bafite collaboration n'aba promoters b'i Burundi ku buryo bakubaka industry y'u Burundi? Nicyo kibazo buriya kiba kihari, nta kindi. Ntago ikibazo ari uvuga ngo warwasibye indirimbo y'Umurundi, y'Umutanzania, oya, ahubwo ni focus. Nukuvuga tugafata umwanda ngo atireka dufocusinge kuri ibi, reka dufate dutira imbere ibi ngibi, nibyo byafasha igihugu cyacu, nibyo byafasha uruganda rwacu, nibyo byafasha abahanzi bacu. Ubu mu Rwanda none bashyizeho ministeri y'ubuhanzi kuko babonye untera bimaze kugira. Nukuvuga leta nayo imaze kubona agaciro kabyo yadufocusinzeho. None wibaza ko leta y'u Burundi ifashe focus igashyiraho ministeri ishinzwe abahanzi, uwo mu ministeri atajya atanga report yuko byagenze kuva mu gitondo bwa nimugoroba iminsi 7. So na horo nta kindi nazagira ukubeshya ngo wasibye indirimbo ya Chris Brown, hari wasibye indirimbo ya Diamond, hari wasibye indirimbo ya Bobby Wine. Ntawe ni promoters, ni gukundisha audience. Ubwo audience Abarundi bakunda ibyo bumva ku radio, ibyo bareba ku mateleviziyo ibiza cyane, nkuko ubona social media TikTok za Rio zisigaye zaratumye Afrobeat ikundwa muri Leta Zunze za Amerika. Bose bigeze basiba indirimbo za Chris Brown za Kanye West. Oya, ahubwo ama TikTok, ama Reels, ama Snapchat yatumye ama Afrobeat akundwa cyane, yaba muri Amerika, i Burayi na hehe. Ubu abanyamerika babaye oblige yuko ubu barimo barakina ama Afrobeat ku radio. Mu gitondo arahandi muri party ntashye, narimo ndumva indirimbo ya Bruce Melody kuri radio zo muri Amerika. Sinzi nimba urimo urabyuka uyu munsi, nabwo narimo ndumva indirimbo ya Bruce Melody ile yakoranye na Shaggy kuri radio ya hano muri Amerika. Maze kumva ku radio atandukanye hano muri Amerika. Sinzi urimo urumva icyo kintu urwego biriho. Indirimbo y'inyarwanda yakozwe na Prince Kiss, mu munyarwanda, ikorerwa i Kigali. Video ikorwa ibaravanze, ndibaza video, sinzi nimba nta n'umurundi yarakozeho elant, ariko indirimbo irakinwa hano muri Amerika. Ni ibintu bwa mbere mu mateka, nta n'indirimbo yindi yo muri East Africa ndahumva. So urumva rero ni pedia y'abantu gukundisha ibintu no kugira the right persons, abantu banyabo bakora ibintu byanyabyo mu gihe cyanyabyo, barishaka bavyumva.
Yeah. So sinzi nimba nagusubije Satibi. jewe asubije ariko ikindi kibazo shaka kumenya ni gute Double J yakora na Beast Melody indirimbo Alvin Smith agakora indirimbo na Bwiza, Double J agakora indirimbo na Kenny Soul, but nitubone impact ni Kigali, twagomba tubona impact ni Bujumbura. How if they be working? Nibaza ko uri mu bantu actually basubiza icyo kibazo kuko ufite experience iri muri showbiz, understand, wumva neza uburyo showbiz ikora. No kuvuga kuko nimba dufata urugero, nimba bakoranye indirimbo na Chris Brown. Chris Brown hari igihe usanga nta nicyo bimubwiye, Satiba ari pushing, kuko ni wowe ubona agaciro ndirimbo igufitiye, urumva. No bikajya kuranya kuko Satiba afite influence i Burundi, bikarangira indirimbo ya Satiba yitinze i Burundi, ariko muri Amerika nta muntu n'umwe uzi ko Chris Brown ntacyo byamubwiye, urumva. So niyo mpamvu abarundi ni bakorana n'abanyarwanda, abanyarwanda bakorana n'abatanzania, abakini bakorana n'abaki, hagomba kubanza kubaho kumvikana indirimbo tuzayipromotinga gute, iragenda gute kugira ngo bari ngaha n'abajournalist n'abapromoters bari ngaha bakwiye kumvira komeza ubabwira abifidi ndagishana nagushakira cyane wihanganye Satibi harakabaza arimo arabanza gukemura. So no kuvuga kira yabanje ngo kuki indirimbo abarundi n'abanyarwanda bazikora ariko zigayitinga Burundi bizitinga Kigali, nuko nibaza ko iyo barimo barakorana n'abartiste b'i Kigali cyangwa n'abandi bartiste wari wese mwakorana, mugomba kumenya uburyo mukoramo promotion y'indirimbo. Akenshi kandi nanone muri featuring cyangwa muri collaboration ari usanga indirimbo ari yumwe itari yundi. Nko dufatira urugero nka Beautiful ya Satibi yakoranye na Medi, wenda nagaruka nara bitangaho urugero. Iriya ndirimbo yari ya Satibi ntago ari ya Medi, ngira ngo haje no kubaho saga y'uburyo ngo Medi atigeze ayipromotinga, Medi atigeze ayigiriye ikintu na kimwe ayikoraho, kuko yari ya Satibi. Nubwo Satibi ni wewe wari warishyuye, ni wewe wari waragize ibikireka no kumuvugira ibintu yakakwiye kuba avuga. Nubwo Satibi ni wagomba gushyiramo imbaraga mu ndirimbo ye. Keretse ikintu kiba ni igihe umuhanzi mwakoranye ari umuntu mwiza, keretse iyo umuhanzi mwakoranye ari umuntu mwiza, ari umuntu ufite umutima mwiza, cyangwa se nawe ari igihe abona importance yo kugufasha akagushyigikira. Nibyo ubona ubu ngubu nakubwira Shaggy arimo arakorera Bruce Melody, ubona ko Shaggy ari umuntu udasanzwe pe. Njye nawe mubwiye Bruce Melody, namubwiye umbwire Shaggy, narabiganira na Bruce Melody arambwira Shaggy ntago ari umuntu usanzwe, afite umutima n'umuntu, it is a human being. No kuvuga afite umutima udasanzwe. Ibintu akorera Bruce Melody nta mustar nda kwisi urabikorera undi ndabona, urumva. Ni birimo ndabaho urugero kuri Beautiful yawe na Medi, yari indirimbo yawe ntago yari ya Medi ntago twagomba kumublaminga kuba yayipromotinga cyangwa atayipromotinga, ariko ubushake bwe cyase ntibibe ku bushake bwe. Ariko warabibonye ubona ko indirimbo igufitiye akamaro, ushyiramo imbaraga, ngira ngo ndi mu bantu twaganiye nawe ibintu birebire kuri iriya ndirimbo. Ndumva nawe yabivuze uburyo arabivuze mu kanya uburyo twayishyizeho imbaraga kugira ngo ishobore guhitinga. So niracyo kintu abarundi bagomba kumenya. Satibi si ukwivuga, si ukujya gute, abarundi bagomba kumenya ntago abanyarwanda banga abarundi, nta nubwo abarundi banga abanyarwanda. Umuziki uri naturel, ni ikintu kiza kikakugwa mu matwi ukagikunda cyangwa ugikunda bitewe na influence nanone uri muraki. Beautiful sinjya kugira inama yo gukora iriya video imeze kuriya kubera nari mbonye uburyo Medi atabyakiriye. Ariko tugaruke ngaho tuvuge kuri influence. How to build an influence. Kusmartinga people bakiyumvira same thing, because I'm sorry. Okay. Nariko ndavuga how to dressing abantu kwiyumvira guthinkinga the same, because till 2009 gushikuno musi around this yaba muri entertainment na showbiz bumva ibintu byose kumwe no kuvuga bahakwa kuvuga kumwe. How mwakoze kugira ngo mu influence bajya abantu bakunda Sosoke bagakunda abagande kamiliyoni, ni gute mwabashije kuba convinka kugira ngo gushika no munsi
umunyarwanda abe yumve ko atawundi muziki uzi imbere y'umuziki w'u Rwanda. Nibyo nakubwiye ni ukugira abantu banyabo mu gihe cya nyacyo, especially abanyamakuru. Nimugira abanyamakuru, aba influencers mufite abantu actually nkunda gushimira ba Nelanet bakunda Burundi, bashyira Burundi cyane, ba Wilson Rickson na aba influencer kuri social media nkunda kubona bakunda gukundisha abantu ibintu by'i Burundi. So nimbere mu gihugu rero kuko nanone abangaba benshi ba Rickson baba Canada, Nelanet nibaza ko ba Sweden n'ahandi. Ariko bigomba guturuka imbere mu gihugu, imbere kuvumbura muri capital. Oya muri capital, ubundi ibintu byose bituruka muri capital. Bigomba guhera i Bujumbura, abanyamakuru b'i Bujumbura, amaradiyo. Uziko Bujumbura mwakagiza agace ka Kigali. Ntabwo ari bibi ariko nabyo si bibi kuko hari ubushobozi bw'uko indirimbo z'i Kigali zakundwa i Bujumbura kandi n'iz'i Bujumbura zigakundwa. Hari n'ubushobozi y'uko indirimbo z'i Bujumbura zakundwa i Kigali kandi n'iz'i Kigali zigakundwa. So ubwo bushobozi burahari. Uno munsi biragoye cyane kumva Umurundi yakundye Kigali because mugendera kuri system na tactic imwe muzi ibyo murimo ndabesha. Wapi erega ni Safi ni wowe birebera inyuma ariko ubibona, ariko ntago ugiye ni Kigali usanga harimo amatiku. Si wowe uzo bibwira kare. na industry bura amatiku. Urumva uyu munsi biragoye. Ahumva ubwo biracyashoboka kuko hakiri abantu bagikunze urwo ruganda bakirwitangira. Twabonye abagabo nka Badumba ubona kuntu bitanga birirwa uno munsi Dumba avuga asha ego nareme narase kumuha amahera gusa yambye ngo ndamuha amahera ngo promote byatsi ibyo ni byawe arubasina. Ariko Dumba umuziki w'u Burundi vraiment arawukorera ubi. Haruka tagira ntagatagira. Abo rero nibo bantu mukeneye Burundi Safi. Urumva Dumba promoting avuga Abarundi neza par rapport y'uwitwa Simbizi mu Burundi. Urumva ivyo bintu. Kandi urumva Dumba ni abavuga kuri nzi kuvuga abanyarwanda kuko n'umunyarwanda. N'umunyarwanda. Every day. So, urumva rero mukeneye Dumba mu Burundi. Ndishwa yuko nijya audience Dumba rondera kuri Facebook abavuze ati Abarundi ndabakwege na benseremwe abanyarwanda. Si bibi ni tactic na strategy ya work but tutengeza kubishira ahagaragara. Ese Salbi abashonaliste b'Abarundi bakomeye nabaye muri aka kanya. Aruwitwa Ami Pro avuze inyarwanda cyane gose para porinduni. Ariko n'umurundi avuze n'Abarundi. Aruwitwa harunda agezweho kwe. Tufisa benshi n'aba promoter n'aba YouTubers nyene bato ariko abantu uvuga ati b'ubunyamwuga ni Ami Pro, aruwitwa Hassan aruwitwa MC Machad ariko ubunyamwuga MC Babalao MC Babalao nani uje ni Zekat uje ni Babalao yango no oya mu ejo ndi Kigali nari ndi Kigali no mu MC gusa cyane umunyamakuru MC gusa. Hari abandi bana bakora neza bahoze ba Mishu Miracle abo bose umva nagiye mbamenya kubera nzi ko bakora uburenzi bakora kuri Erasmus. No mu YouTube ariko afite influence. Yase influence kabisa. So umva rero ko birashoboka, reka badushyire imbaraga, reka dukomeze